Uni udai Raymond Nader, briew basa Lebanon, kari kabodon fado Charbel Bakhuid. Nader udai scientist, but kawai ke jingjia hak por jong ke jingle jong shaka hermitage bodon fado Charbel Bakhuid, kalapan kalai ke jingim jong shi junom. Kani kadai ke testimoni kabula ai hak shrine jong Charbel Bakhuid, hak janmi jong ka khatsan tariku April, arajar khatsan. Bat kabalabu jing tho ya ke kabalaja paro. Lakha yang hakalongi yang Kristan. Lapan he pensan yang hakamensiam jong gajinget kabajeliu hakabalang Katholik. Nadu dang red ngalawa yake jubab jong kejingkeli ke bokong santam. Nakwa bantip kambanya sipangu blay. Kumnu ulathau ya keperthai. Balai briew udan hakani keperthai bat kai kadaw. Harto dang don jingim hadin ke jingyap. Kabala ketik jingmut yang kolong ke jingkeli syapang ke Eucharis Bakhuid. Ngalakwa banwat kumnu unang thau ya keperthai barok kawe. Ula bandan sisya hau kupule barit haka komunion Bakhuid. Kumu khana obadang ke dang san. Ngalakeli yo kupai jonga syapang kani. Ulaya tu hanga hakikat tu kani ki kentin ba ublay ulong ka jingi ba ulawan her na bening bat ulalong ubriu basisya bat bula ay ka Eucharis kanang baki briu kinla ban priang ka jingi jungu bat kinye iwe ya iwe pan ula banrap bakat ba pinang he pin sa tu khamba Hendri ka jubab kamsim la penhun purayanga ngalalong uwe nigi kena school uba start tam school ngalas dang ban puli bon ki kot ban syami ki jubab ya ki jingkeli bat ki jing artatin jonga hagasnem siejar khandai spa nyu pusan katma ka bajrong kalakhi Lebanon hagasnem ka bobon komu khana badang khat sausnem karta ngalarung ha ka konhon sipai ya danyam Kristan banyele persya ya ki sipai muslim hakaporthma ngalai kendu ya kajingyap man gasngi ngalasung thu bah kanu ka klimmat ngala ban sya penyap bat kajingim perthai jonga kan sakut no kijingmat jonga ya kathma kila pelong inga ban perkhat sibun sipang kajingim hadien kajingyap hadien mangala pendap ya school secondary ngala sedang ban puli engineering ha Beirut ngalayo ya kajingyarap kran ban peteng ya kajing puli jonga ha London hakabangalan ng puli pentibet susu hakalan nuklear kumu engineer. Kita gijing puli kila pelong nga bansot ho hado kanu keperthai barok kowe kalong kebapala. Keperthai haki eki barit bat ki eki bahe. Kadak kabala banyui bat kebapen iya gijing don jong ublay unong tau. Ngalangay bublay udon Henry namar bangadon kajing nang jing tip science. Ngalakwa ban tip yu uru lingba kajing sot ho bat jing perkhat jonga kumu scientist. Nadu dang rin ngalasot tanat baha syapang ujisu. Ngai yu. Ngalapuli sibun hikot syapang filosofi. Ban ngalatip baharu syapang jingim jong ki briew ki bodan buram tam. Ban ngalasot ho ba omdan weiru neki ubala ban yunujor ban ujisu Kris. Ulong tang mauhi haga history jong kajat pendriu baro kawai. Ngalasong tanat jaga jinglong jong ujisu Kris. Hendri ban pediang ni kajing sisya ba ulong sisya ublay kalong kabae shibun yang alas dang ban puli kajing tho Bakhuid nado bangadang nyusnem karata kata kalong nado kapor bangalayo ka komunion ka beningkong ban ngadang yai puli ka man kasngi ngalanang ngam kham jeliu susu ha kajing parujisu Hendri ngadang janjar pat ban sothu ya kajing mayan jong ka Eucharis ni ya kajing sngo syapang kajing sya sitom bat kajing sya sanar pana jungu ngalawat juba bikini kajing keli ki bae hakabakon ngalasdang ban ijingo ay ka hermitage jong sin Charbel uni uri khu ulong kajing mayan ka bakraw yang ibaro bat khamtam ya ka perthai jong ka science hado andri punyo snam hadin kajing yap jongu kamet jongu ka penmi ya ka snam bat ka plasma man kasi hakata kapor Kamen yap jong sin Charbel kalapan mi kumba arpo hajar litar ko
na duus nam siyajar kandai spa prapusan. Ngalasdang ban lejengo ke hermitage jong Saint Charbel man kasngi, ban duai, ban puson jigi jingtho na ki gospel. Ngalara ringkat ban nga katukan ni ki mombati, bat kumjuru ya ka jingtho Bakhuid. Teng-teng nga puliru ya ke kabayadai haka kam science jonga. Hikot ki bayadai bat ki jinglap bat hamay haka liang ka physics. Hadien banglasyong kurim balayo laingut ki khun. Ningkong ngala pendap syuai ki kami yang kamsem jonga baro bat nangta menmit onda ki khun gelayo thia ngan salech hermitage jong Saint Charbel. Hakish potri kun November siyajar kandai spa kandai pusaw. Hadien si post nam jong jingruwai man kasngi ha hermitage ngalayo kadak ke bapala no blay. Kadai kasngi kha jonga. Kumba julong ngalanya naga kali siya anaya hakapur kumba si poba jimen miet. Nang tangan saya kejat si hermitage jong Saint Charbel. Ngadan kurkom duwai ke bang jule man kapur. Ningkong ala duwai daga batia landang bat piar gi kiti jonga ban ngapet siya bening kabadap lagi keluar. Kani kalani kumba si tenggenta. Hakum kitu gi por duwai ngalanang roy haga jing sotu ya jing kraw. Ka jinglong baro ber ka jinglong bamjukut jong blay. Unong taw ya ka perthei baro kaway. Nang tanga penme iking membati bat puli ya kaway kalanong nakakospel. Ngasal puson iki kentien ki bang puli. Ngadway banang ta nga julit paino salayim. Kasngi kala kriat baha bat kumba julong ngaladway si kanta si teng nakabati alandang. Hadien gata ngaladam khosiyo batang santli gi mombati bar ngalasdang ban puli ka gospel syapang ka parsi kitalan. Hadien kani ka jeng puli yang laparkhat jeliyo syapang kitay kitalan ki bau try bulay ula ayanga. Bat kumno ngalapan kami ki nakabanta ka jing baha jong ki wipat. Hakaway kapor ngasngo bakaleer ka basit baha kalas dang banbe bat kalan ng shit bat ng jor. Kala jor kata-kata hadu bangalalaw no ikakut bat kasweto jonga. Ngalayi buat apa ding kaleer ka bajur kitliding kibame haki mombati kimshim lalip satya hendre kilane aklem ki kum ki bollay. Ngalas ngulingo iki baro ki bangalayo ngalalingo kumno kala penlong baha kapor talang madhaka jingdirong ulum kabasi hajar lais pasang pomitar kala erklut kabajurun kabe bat balay bakim simlip hakabaningkong laparkat bangla suyo rumah kumta ban pentikna yaladi ngakwa ban kata kading jong umumbati nang tang la syamil di bangadan hakaway pat kapertay hakaway pat kapor kabasi siya Kibor jingsneng jong kamet jonga kilasange pantrikam. Ngam so shit ne kriat. Ngam shimlay asngowi ga jing perhut jong kalaer. Ka jing jelo gi suri ne kinu jing sawa jong kimarat na kaklaw ka badan hajan. Ngam shimlay ga hermitage. Yikilum ne ki badan saudong jonga. Kabangalala aban kalong tang ka jing syai ka bupala bat ka basungur kum ka kristal. Kabas samling bay ki baro bat ko per baklabak na kinu ki waypat ki jingsay ki bang yoi di ki kamat jongi ngalasya tablop ha ka jingsay jong kabor ka bapala kabas ngur bat ka baklan ka jingsay ka bamdon rong ka bamla ban yoi ling ba bat ka bajamnun bat ka bam penmi kinu rugi ban pensitom ni penpang yanga ngalala ru ban sngowi ka jingdon jong uwe humbalai yanga klemkut Ningkong ngalaparkat bakadi jing pos niyo. Hendri ngalayo ajuba mardor bakamday. Siyam lapan paw di gigantian na kasur. Hendri lapan rung hakabuar perkat jonga. Kabasyay bat kabaper ba. Sa sisiyang la artatien bar ngalaparkat bang lakom sotho bakla. Hendri sa sisiyan pat. Kajubab kabasyay kalawan rung biang. Hakajing perkat jonga. Pidon ha padeng kajing tip briew basisya hakajing pos niyo. Pat pikam tip briew baru mentah banyak kababaro sikata. Ngerasdang ban kaliya ladi manu bakaran nga hangnu ngadon. Kai kabelajar nga. La jubab nga da kabasyay bat kabaskem bauday u Jesu Kris. Nang tao try Jesu loong day mga.
Walaupun pau ila dia hanga om hakamet Hendri lingba ka jingsyam ka bakarpang ba na ba omla ban batay ni penpau haga ketin briew. Bat lingba ka jingsuk mensim ka bor ka jingyok bor ka jingpalay bat ka jingkemen bamla ban batay ngalakwa da ka doonu baro bandon ringkat bodu jisu junom ban ngalakarpan yu ba unom likno kanang banganla ban sa hakata ka jinglong junom ulo juba ba udon ringkat bat ngi man kapor ju e no yengi nang ta ka jingshai kalaja no ngaladam khosi hakata hi ka jaka ngalayu iya ka hermitage ikiding gibumi hajan ba yakilum ngalasdang ban sngow ka jingkriat kawaksam ya kamat bat kimomati kila lut plai ngapet ika baji jonga kalalong lai baji lai pusan menstap ngalalengo bakisan kenta kalaya nadu bangalarung hasin Charbel hermitage ngalapong biang ika sweta bat kakut pong telang jonga ngalapon khu iki momati bajaw ngalasim ika jingtho bokhu bat ngalalino syakakali jonga hakalenti bani pa shalaye ngalaparkhat igi jingjia bapala baro ki bangalaman hakatu ka klipmat hakata ka jaka ngaladap da jingkemen bat jingsuk kumjuru da jingtikna jong ka jingdon ringkat bajarjar jong ublay ubae ngalakwa ban pertajam da jingkemen bat banyathu habaro ba ublay ubatang uwe udon hakilai person ba jisu kris ulang ublay ubashisha ukhon ublay ubalwan long briew shisha ubalayap nakabenta jungi bat ulam ipan ubama bigi pop jungi baro ha ka sakramen ka jing panyasuk bat uba ay hingi ka jing embam jukon ha ka yukharis Bakhuid kat banganang wan phai biang sikakali ngala sngow badon babat ika ksakti jonga mian haka Henry ngam simla pelit jingmut daitan andang ngalapoy hakakali ban ngalalam no ika sveto jonga nasayo bahaka ksakti jonga kadan kadakti ke bapaw haringkat santli ki simpria berpakasna bat ko kitu naka kadai kadak mensa kum na ka jing pudung ding ngalakta eka dikikti Henry ngam sngu jing pang onda banglapoy salaye ngalapen kadak mong hakalok jonga ban pentikna yala di bangam simdai bangalayo rumah kalok jonga kalakali nga hakata kapur kadakti jongnu kani kabapaw kakakti jong pi bat kata kalabiang nga ban pentikna yala di bakamday tang kajing mudur jonga Henry kajing shisha dakabaja shisha nga ngay skam bakani kadai kakti jong padar Charbel Bakhuid kani kadai kata kabawri khud ulajit ban pentikna nga bakajing syam jonga kajing don jong ublay ka hermitage kulong ka shisha bat bakamday kajing posniw ngalay thu halakalok tik patik sa pang kaay kablaja hakapor bangaladway ka hermitage jong sin Charbel kaju kajing jabo pala kalaja biang sa South Husin bat kadak jong kakti kabamis nam kalapaw kasakti jonga bat kalani hadu kumbasan handrius ngi lay sngi hadin kajing syamba pala kabaning kong jonga ya kajing don tengkat ublay ngalay kandu yu patriarch bishop jong ka Beirut bod yu superior jong kajing selok maronite hadin bat ngalay hulud yaki syapang kata kajing syam ka bapher ngala hapru ban IT ha kawe kajing pej banyak kerpang ban pentikna bakani kajing ja kam sim lami ni kajing mud jeng perkhat jonga ngala hable aru ya ka trial exorcism ban pentikna bangem sim la sya pen thame ki kam jong ki mensim baman hadin kani kajing syam bapala jong kajing don rengkat ukris ngala eno ikakam kumustar sen kanang ban IT ladi hakakam ban penbana ya ka kubor pabha jong ublay